batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Mambu ya kukindisa nzutu samna mambu metadila mavimpi kele mingi mbote ya kele bantsaka bakesa dilaka na misisa samna kulunda banzutu na mutindu mwesi ya mbote pe kutinisa bimbevu ya nkakankaka bakento pe babakala bakele mingi kotaka na kati ya kimvuka bakebo kudilaka fitness club samna kulunda banzutu ya bau mbote mbote mutindu bakuzaka tubila yao na Sephora Mananga kele mosi na kati ya kimvuka ya fitness Suriano Ntwadi na tata Abdul Kaitenge kele ntwadisi ya kimvuka yai bakebu kudilaka fitness club Suriano na manima na yao babi maka samna bantie tolo ya mavimpi kubanda na kifulu bakebu zaka saila bantsaka yai ya misisa kuna nanganda bantsaka ya basket meba kama na kati ya lupangu kivu andaka injwa bisali ya bapulusha kizunga betu ya Congo Central na ndambu ya Palace babi maka na nzila ya nene bakwendaka balumuka na balumuka ya Kinkanda ti na kotolo ya kilundula bamvumbi ya Mbanza Matadi peba kwendaka sukisina na kifulu bakebu kudilaka la kaza nyoso ya isamna kusantudila nkangu ya Mbanza Matadi bazaba nsasa ya kimvuka ya isamna kulunda banzutu ya bau na mutindu mosi ya mbote. Bainzo ya kelasi ya dibundu ya Katolik ya ndambu ya Mbanza Ngungu Kisantu peka zangulu na kizunga ya Congo Central baunde kuizaka yamba inzo ya bisalu ya Orange na kwendaka bumina bau samna mambo ya mbote ya bakebu udilaka na ndenge lumputu Fondation Orange ya vuandaka samna kukabula babima ina bakesa dila ba mambo ya impa ya bakena kubugudilaka numerique ya vuandaka mingi mingi balapisinga ya nene bakebu udilaka tablet ordinateur nyoso ya impa mutindu mundele kena kusadila yau bilumbu yai samna kutala mambo metadila ba ekole ya impa tope ya bakena kubudilaka na ndinga lumputu ekole numérique samna kutombola inti ya République démocratique du Congo samna mambo metadila digitalisation na mambo ya kutanga ya bana kelasi na inti ya République démocratique du Congo mutindu bakuzaka tubila yao na tata directeur régional ya inzo ya bisalu yai bakebu kudilaka Orange na kizunga betu ya Congo Central mbuta Becker Kabengele Bukasa ani kuizaka tuba pediaka eti na manima ya district ya Cataract bakekuiza tatamana ba mambo yango na bandambu mingi ya kizunga ya Congo Central drapela ya inti ya République démocratique du Congo vuandaka mbangi na manaka ya iba kuizaka sadila ya vuandaka diambo mosi ya kiese samuna bamfumu ketalaka mambo ya bana ya kelasi na ndambu ina mingi mingi sous-prophète adjoint na ndambu ya Mbanza Ngungu yani nde kuizaka vutula difunda matondo na Fondation Orange samna dibanza ya mbote alimeka tuka na kubaka pe mambo ya mbote alimesadila kuna pe anukuzaka bambula moyo na bamfumu kedi atisaka bainzo ya bakelasi kuna na ndambu ina pe batata longisi bakuiza sadila bima yango na mutindu mosi ya mbote lokola batata ya makanda ina kina kutabila yao samu ya bika beba bantu ya inzo ya bisalu yai ya Orange ya kizunga Congo Central mansinaka banzietola ya bau na kiese pe mayangi atako bamfumu ya inti kokisa bansatu ya baove mekasi banlongisi ya bakelasi ya ndimba inti ya République démocratique du Congo baunde mekatuka na kubaka lukanu ya kutatamana kisalu ya bao ya kulongisaka bana ya kelasi na mutindu mosi ya mbote pe bakemanisa mvula yai na mutindu mosi ya mbote mutindu ina bakuzaka tubila yao na lukutakanu yai kuizaka sangisa banlongisi nyonso ya inti ya République démocratique du Congo kuna Mbanza mfumu Kinshasa na Twadusu ya tata secrétaire général ketalaka kimfuka ya balongisi na inti ya République démocratique du Congo mbuta Jean Bosco Puna ani kuzaka tuba eti bamfumu ya inti ya beto atako basala mambo ina vemba bagena kulomba mekanti bau bazona bamanisa mvula ya bamepesa bau ntangu bakubama na mutindu mosi ya mbote samu babongisa bandomba bau na mvula kena kwiza kana babongisa ya uve bau pe bake vutuka ve kutangisa samu na mvula ya ikevanda mvula ya mafunda zole makumi zole na zole ti kumanisa mvula ya mafunda zole pe makumi zole na tatu kana babongisa ve nzingulu ya ba samu na mamu metada kubwela mfiuma pe ukatula bantu na bisalu samu bamvula bao mepusana pe kukondwa kufuta balongisi ya impa bakuizaka baka bao nde ikekuiza vutuka ve kutangisa bana ya kelasi na mutindu bakesa dilaka yao.
ngolo ya kifulu bakelundilaka biteke pe bima ya nkakankaka ina kemonisaka kisintu ya inti yaundekele ngudi ya nsamu ya iba kuzaka pona samu na kilumbu ya bake kuzaka kembela nkinzi ya kifulu ya bake bugulaka la ndinga lumputu mize samu na mvula ya mafunda zole makumi zole na zole kilumbu yango bakuzaka tula yao na inzo bisalo ya bake bugulaka ikom tope bake bugulaka na inda na yao na ndinga lumputu le Conseil international de mize ngudi ya nsamu ya bakuzaka pona yaundekela kumonisa eti ba mize yaunde ekele na tasa mingi pe na ngolo mingi na inti to na inza ya mvimba samna kusoba inza ya pesa yao mutindu ya nkaka ya kuzingila tope ya tumbula yao mikanti yalenda sala yao kaka kana bainzo yango bakelundilaka bima ine ya mfunu yakena sala kisalo nao na mutindu mosi ya kufuana kana benefotiza baeti kilumbu yango bakwezaka tula yao kubanda mvula difunda nkama yivwa 10 na sambwadia na tambwadia nyoso ina samuna kutombola inzo ya bilundulu ya bimvua mayai na inza ya mvimba benefotiza baeti yaunde kuzaka sala eti bantu kwiza mona bima ina ya mbote ina ba mona TTV kana bakena kusala banzetulu benefotiza baeti inzo ya pia bilundulu ya babima yai bakebulaka bimvuama na ndinga lumputu mize ya ukele mfunu samu eti yalenda kumisa kifulu yango ya kulundila kisinti ya inti ya bantu na yau inti na inti fweti taninaka kifulu bakelundilaka bimvuama yai bakebulaka na ndinga lumputu kifulu yango mize beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.